Ne smiju na izlaz. Mi su tu 3 puške. Evo je na putu, 1, 2, 3. Eto ti tu, nema 10 metara, vidiš? Isusa. Koliko im priča već da ističe? Molim. Pucati, iziđi slobodno! Nek izađe, nek pregovara! Što ne skinete onu završu? Ajde! Ajde polako, izađi polako! Izlazi polako, izlazi, ajde! Neće niko pucati! Izlazi polako, neće niko pucati, digni ruke, ajde! Ko je unutra, je li Zeko tu? Nećemo, Zeko! Zena! Ajde, ajde! Ajde vamo, prijatelju! Naši su, Juka, naši su! Ajmo! Ajmo, samo čovjek, ajmo! Ajde vamo, Ante! Dobro je, odlično, Ante, odlično! Ajde, Ante, dobro je! Dobro je! Ajde, ne vamo, ajde! Halo! Dobro je! Ovi se policije naše i grupa. Policija, prijatelju, policija! Dobro! Ti svoje sve sretne, polako! Za dom sprem, samo za dom sprem. Metak, izbaci! Niko javlja na radio moćta. Dobro. Pa gdje si pred, ja samo čekam da prikove Franko navale i odmah ti biži. Idi. Pazite na minirana vrata. Sve da žice paze obavezno. Lagane, nemojte baš kako isto šale otvarati. Jeste otvarali odmare? I jesmo mi to manje više uglu. Morali su negdje skloniti. Ko, oni? Da. Koga ti pitaš jesu? Da se nisu noćas izvukli neće. Ja ne znam, ja sam mislio, mi mislili da se predali. Mi je kako dali tamo letili čovječe samo za zverovo. Nemoj da se. Ćeš ovo snimati. A jebem ti sunce. Te krvi na Slušaj, ej! A mogu da, Da. Ovo obavezno moraš sad ti povijesni trenutak. Evi! Da je malo kopala, pa da je malo pušno. Ne mogu se ajde. Treba s baterijama dole. Ima atomsko slovište. Sad i ljudi posjedaju pa se ide više, tako da znate. Hodnici su pretraženi.
Još se pretražuju i upašće se dole, upašće se po stanovima, sve pretrije. Dobit ćeš municiju upravo njihovu ako ti treba. Reci momci da sam mi pretražio hodnike, da mora biti sve. Dođi! Tigar sluša Kondra. Tigar sluša Kondra. Otišli su civili svi tamo. Skinuli su uniforme i stavili vojsku. Sve rodite počne nam daj. Ne treba više autobusa, ako treba dežarca. Dobro, bići. To je ono što je tuta ubio u kafiću. Drži ovo. Šta je tu? Slušaj, recite im da je sve gore zauzeto, da se predaju, nikom neće biti ništa. Stalno zovite na predaju, ali budite oprezni. Šta je zauzeto, jer zauzeta Vranica dokle? Zauzeta je gor komanda 4. korpusa, sve, sad sam ja izašao dole iz podruma. A šta je sa Vranicom dokle ona? Pa idemo sad u pretres nje, idemo u pretres.